amahoro y'Imana ukunda Inkuru TV ukanakunda ibiganiro byacu binyuranye tugenda tubagezaho buri munsi, ibiganiro by'amakuru bitandukanye hari byo byitwa Vuga Iki ndetse n'ibiganiro by'ubucukumbuzi menya byinshi. Uyu munsi rero tukaba twifuje kubagezaho ikiganiro cy'ubucukumbuzi menya byinshi. Menya byinshi y'uyu munsi igiye kwibanda ku magambo yavuzwe n'inzobere mu by'ubuvuzi. Aho inzobere z'ubuvuzi zagize ziti kugeza urukingo rwa coronavirus mu bice bitandukanye by'isi bizaba ari nk'ubwikorezi bwa mbere bugoranye buzaba bubayeho. Urwego rw'ubwikorezi mu ndege ruvuga ko kugeza urukingo rwa coronavirus mu bice bitandukanye by'isi bizaba ari bwo bwikorezi bwa mbere buzaba bugoranye bubayeho. Ishyirahamwe mpuzamahanga ry'ubwikorezi mu ndege IATA ryavuze ko bizasaba ibingana n'indege 8,000 zo mu bwoko bwa Boeing 747. Kugeza ubu nta rukingo rwa COVID-19 ruraboneka, ariko IATA yamaze gutangira gukorana na kompanyi z'indege, ibibuga by'indege, inzego z'ubuzima zo ku isi ndetse n'inganda zikora imiti ku buryo urwo rukingo rwazagezwa mu bice bitandukanye byo ku isi. Izo ndege zikenewe ni mu gihe bifatwa ko buri muntu wese yazakenera doze imwe gusa y'urukingo. Ushobora kugira amatsiko menshi cyane yo kwibaza uti urukingo kurugeza muri Afurika byo bizabihagaze bite? Ishyirahamwe IATA rivuga ko kugeza urukingo muri Afurika rwa COVID-19 rubaye rubonetse muri iki gihe bitashoboka kubera ko nta bushobozi buhari bwo gutwara iyo mizigo y'inkingo, ingano y'akarere ka Afurika ndetse n'urusobe rw'ibibazo byo kwambukiranya imipaka. IATA ivuga ko ubwikorezi buzasaba gukorwa neza bijya gusa n'igikorwa cya gisirikare, ndetse bisabe ko habaho ahantu hafite ubuhehere hazabikwa izo nkingo. Inkingo zigera hafi 140 ku isi nizo ziri mu cyicaro cy'ibanze cyo gukorwa, naho izibarirwa muri za 100 zo ubu ngubu ziri mu cyicaro cy'igeragezwa ku bantu. Muri izo zirimo kugeragezwa ku bantu zo harimo n'urwa kaminuza ya Oxford yo mu Bwongereza rumaze kugera mu cyicaro cya nyuma cy'igeragezwa. Reka tugushimire twabanye muri iki kiganiro cyacu cy'ubucukumbuzi menya byinshi. Ikiganiro cyacu cy'ubucukumbuzi rero kugira ngo ujye ubona video zacu ndetse n'ibiganiro byacu binyuranye tuba twabakoreye, ugomba gukanda subscribe kugira ngo bijye bikugeraho, ugakanda share kugira ngo na mugenzi mu mugereho, like kugira ngo twereke ko wabikunze ndetse na comment ushaka kutugezaho inyunganizi. Nge twabanye muri kiganiro ndishimiye rerwa Ibe Imana ibirinde.